Video masalama Aam Aadmi Party in Municipal Corporation of Delhi MCD in thla sawrkara siam theihna khawp seat an lak hnu pawh a BJP tactic hrang hrang awanga sawrkara siam mai thei lova an awm reng thu kan sawi tawh thin a election result puan ani aṭanga thlahnih le achan ve zet a ral hnu le Supreme Court meu a inrawlh hnu in mayor le deputy mayor an thlang thei ve ta hram kha ani a Mase mayor an nei hnu pawh in MCD a ro rel tu tur ber standing committee member rero voin thlengin an la nei thei ta chuang lo heti a ro rel hlei thei lo le standing committee member pawh nei thei lova MCD a awm reng le house chunga Aam Aadmi Party le BJP councillor te anin epa anin nor buai reng hian ramchung chanchin thara ngai ven le soi a hlo viau lain kan hnung chol ni liam ta February ni somhni paruk khan chu aya ngai ven hlo le ramchung politics boruak ti nging loi tu thu thar aron om le a chu CBI-in Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia an man thu ani Manish Sisodia hi Aam Aadmi Party le Delhi sawrkara Arvind Kejriwal ti lowa chuan mi pawimawh ber Aam Aadmi Party a number 2 nihna luat tu ani a MCD a BJP nen han Inbeihna sanwang lai taka man ani hian MCD an party din hmun a ti chesot theiangem ti ngai tua tham ani ang chuti line Sisodia man ani hian MCD le Delhi huam chung mai ni lo rampuma an party ma sawn zel na konga po ngong ane nge hin rin oma a chezong chau ni lova a thazong po Aam Aadmi Party ta na om zia anei theina lai te po om ve bokang video masalam te po kan lo tarlan to thin angin Manish Sisodia laka hian CBI-in Delhi liquor policy a eiruk na om ni a pu na a case an siama Manish Sisodia hi an office a kowa thu an zo fia to mai baka a in le hmun dang hrang hrang an dapin a bank locker te po an lo endik vek to kha ani a mase chung an thil endik le an thil zo na ha tang te chuan Manish Sisodia thil ti dik lo le eiruk fin fia na pakhat man hu chuak lova an charge sheet thelua po Manish Sisodia ming hi an ziak lang lo kha ani a chuti chunga hetia man ani le ta tho hi amak ang reng hle mase Aam Aadmi Party lam hian CBI-in Manish Sisodia man an tum zia an hriat chian sa em awangin he thil thleng hi ma chon dan an thiam viawa nikum lam dai atang to khan Aam Aadmi Party hruai tu te hian CBI-in Manish Sisodia an man tur thu hi lo puang to in chu BJP thu pek ani thu an soi thin bok Gujarat in thlanhma campaign lai nikum October thla CBI-in an headquarter sa thu zo fiatana Manish Sisodia an ko tumpo khan Aam Aadmi Party mi pui tam takin kong zo in Manish Sisodia hi ramtana pasal tha ramtan atrula ni chuan lungin tan po hre lo ni a soin an choi mo in an troi om kha ni a mase khami tum kha chuan CBI lam hian darkar ko chung zo na zo ta an kol hnu in an chua le mai kha ani a chua zan hian Manish Sisodia hian chanchin bumi te hma a CBI office sa va in lan hian Aam Aadmi Party chua san tur an lo thlem thu le chua san lo ani chuan Satyendra Jain anga case phua chop manga zel bang zutir ani ve tur thu an lo hril ni in soi nge kha ani a chumi zana soyang deuh tak tak chuan tuna ti hian man alo ni ve ta ani hetia man ani ma hian thakalta February ni som pariat khan Sisodia hi CBI-in ni som pakua an headquarter sa in lan turin an hriat tira mase hemi tum hian Sisodia hian Delhi sarkar budget tur buat sai konga atul wang lai tak ani awanga hun pek bel tura ngenin February thatop lam emo chumi hnu lam emo a son hlat sak turin CBI te hi angena an ko ni hian an headquarters sa in lan lo chumi hnu a CBI lam hian February ni somhni paruka in lan turin hriat tir na han pele a chuta chuan ti hian in lan ta ani a CBI headquarters pana chua don hian an party mi pui tam tak pung khomin Sisodia lam an tran tlat zia lan tirin Modia sarkarin central agency te na taka amang Zual chu an dem zia an lan tir he huna hian Sisodia hian ama tran tu le thlop tu mi pui pung khom ma chuan thu soin CBI-in BJP thu pe ka an man ngei tur thu asoya anu pui lo ngai sak turin an party mi te hiangen
tin Sisodia hian Delhi zirlai no pangte ta na thu cha po soin zel chunga tangpo a school boruak le zirlai te chan chin angai ven zui reng tur thu a soya zirlai te han zirna konga anin thla da ani chuan she omma ti tur thu le zel chunga che ya thla hial tur thu soin chutianga thlenlo na tura zirna konga tran la chun zom zel turin Delhi zirlai no pangte acha chutianga in thla na hun an man fel nu chuan CBI headquarters a thlenga darkar kwadon lai CBI lamin an lo koma zo na te han zo nu in chua mai lovin zel laman shuai zui ta ani Court-in Sisodia le an party Aam Aadmi Party lam hian CBI-in Sisodia an man tur thu an hriat lok na a rei to avangin cholni tlaya thil thleng po hian a thong em lova mase na taka BJP beizui nan manghalin Central Agency te mangsuala BJP hi anpu Manish Sisodia hi Aam Aadmi Party number 2 Arvind Kejriwal-a chia om ani baka Delhi sawrkara phei chuan department pawimawh le lian Zual zong changtu ani a department somthum pathum oma som pariat ngot changin department omzat zong aṭanga za somnga aya tam achanga chunga department chante zinga chuan department lian le pawimawh tak finance education home PWD water excise power le adang som pakhat la ya tela chungzinga department then khat chu Satyendra Jain man ani hnu a hne na tanga chan chhon te an ni kan soito thin angin Arvind Kejriwal ber hian eng department ma changlovin chief minister ani topa cabinet minister paruk aya tam nei thei an ni lo boka wangin ani chunte mo phurna ari thle a chungzinga po chuan a bik takin Manish Sisodia le Satyendra Jain te mo phurna asang fal bikin department an changlian hle a nikum thla enforcement directorate in Satyendra Jain an man ta ka wanga Sisodia an Jain a department chan ho a chan chhon le hnu phei chuan Sisodia ko hi aritin thopo thokrim hle a tuna ni le zel man na han ni ve le hi Aam Aadmi Party tan le Delhi sarkar tan chuan luhai map na tham matling Mars thla lo her chuakin budget session nei hun na lo hnai ta a finance minister budget duang tu berze la om dai chuan tuin nge budget pharta ang ti po ngai tu fe tham ma om hetiang hun khera CBI-in Manish Sisodia an man hi Delhi sarkar le Aam Aadmi Party chiat na du tu te tan chuan ennom maktak tia soihial tham matling ome Aam Aadmi Party le Delhi sarkar ti chiata ti mual pho du tu te chu tu tenge an ni po soingai lovin kan thewang hetiang ani lai hian CBI-in Sisodia an man chan an soya chuan Sisodia hian an thil chuya atan pui thatok lo ni an soya cholni zana zelan khung hnu hian thotan ni a Rose Avenue district ko ta hruai ngalin ninga chung rima nan dila CBI te deal na chu special judge chin pom sakin Sisodia hi CBI rima na ninga chung am turin na ti chutia CBI rima na ha om lai chuan Aam Aadmi Party lamin budget session nei ma a finance minister hi zela changalak chuange yan tum ve thunga chumi tur chuan Sisodia hian ukil ruain Supreme Court a CBI ten an man na chu ngai tu saka chua zalen turin na nge na chu deal na chu Supreme Court a ngai tu ngalani mase deal na ngai tu bench kai hruai tu Chief Justice of India DY Chandrachud tan Sisodia ukil chu direct a Supreme Court kalmai lova court niam jok te ro rel na ngai chang ma satura shilin CBI trial court kalphung pa ngai zoma chul thu a soi soito angin Rose Avenue district court a CBI special court in CBI tengen na angin Sisodia hi CBI rima na ada ani a chu riman hun chu ral hnu in CBI lam hian judicial custody emo riman dang emo handil chun zom le nge yanga Satyendra Jain ang devin Sisodia po hi thiamlo chantir ni si lovin reitak judicial custody a ha om ve atul don ta ni in alang chutia Supreme Court berin trial court kalphung pa ngai anga kal tura ati awang le trial churang taka nei zo mai ani don lo awangin Delhi sarkar department lian le pawimawh tak som pariat lai mai chuan changtu minister an nei don lo ti na anita a
Chief Minister berin department chan na nei bok si lo avangin a cabinet minister pali te ta na in sem sen ani talova chu wangin Kejriwal-a minister chuan vor pahnih akut ding lam le vei lam ti hiala soi thei tur Manish Sisodia le Satyendra Jain te hian zel chunga aṭangin minister an nihna aṭanga han bânna le kha chief minister hne na thonin midang tan Kejriwal-a cabinet a hmun ruak an siam sak he an bânna le kha hi chief minister in pomin lieutenant governor hne na thon ngala a cabinet hmun ruak lua tu tur mi pahnih hming po Arvind Kejriwal hian lieutenant governor hne na hian a thon to cabinet minister atan Arvind Kejriwal-a na thlante hi Saurabh Bardwaj le atisi te han ni a Saurabh Bardwaj hi kumsang ni som pathum kumtop in thlana Aam Aadmi Party na voi khatna na Congress ne na tangrual sarkar an siama po khan minister alo ni to a sang ni som panga le sang ni som ni assembly election ate MLA ni zui le in minister ero ani chun zom lova tuna hian Delhi Jal Board vice chairman ani baka party chief spokesperson ani meka mile khathiam kumtam lo le zuan zang tak alani tin atisi po hi kumtam lo le khathiam le meiche huai sen tak ni in sang ni som panga aṭanga som pariat chung khan education department ti mason na konga Manish Sisodia thuron petu advisor to deputy chief minister halo ni to a party PSC member ni phangat ani bok Lieutenant Governor le President of India tenan pompui fel thei chuan atisi hian education department na chan nge yarin oma nikum lama Rajya Sabha an thon tak Raghav Chada kha Delhi MLA chulani se finance minister tharata na an ruat nge yarin ombok mase tuna chuan Raghav hian parliament na an party ngai dan le du dan te au chua puya tunge Delhi finance minister thar ni anga kan hmaloka budget session nei tura Delhi budget hi tuin nge ron pharang ti chu reilote a hunin aron rilwat tura nga yang video masalama kan lo tar lan to angin nikum October thla khan Kejriwal-a minister paruk zinga pakhat Rajendra Pal Gautam chu an sakhua Buddhist sakho in khom na an sakho thu cham macham lai video BJP lamin social media han vordara Arvind Kejriwal le Aam Aadmi Party Inbeihna na an man chiam awang le BJP hian minister ani na hli saktura Arvind Kejriwal an phut thu na sataka hanau pui nu in an party le Arvind Kejriwal an be an to chun zom zelai chuan ti in minister ani na aṭangin haloin hnuk dok to a chu Arvind Kejriwal an pomin ayo tu tur minister thar te po aruata mase cabinet tidanglam tur chuan president remti na hanlak zelanga awangin cholkar thum chuang lai te an nga angai thin thung chu wangin tun chuma po hian minister thar nei turin hun an du deuh mai theya budget session nei mai ro chuan an nei thei tura be sei ani kan riat angin Aam Aadmi Party hian ramchung mun sang sanga hmalam panzelin tunhnaya National Party ni na han muthara tundin hmuna hian Arvind Kejriwal hi BJP ni lo Congress po ni lo party leader te zinga prime minister ni thei tura mi in an be sei le an rin ber ni in nakum sang ni som ni palia Lok Sabha in thlanpui lo am tur le state assembly election lo am tur rang sanga te in sorbing chho an tu mek lai ani a heti lai an party number 2 ber zela halut le tadai hian state dang sang sanga an malak na atimuangin athin fum deuh nge in arin oma an party in chuan na le an na tho tha an soi hnem ber zirna le risel na lama ma an son na thok rim ber le amo phurtu minister education minister le health minister ten zel chunga hun an man angai tatlat mai hi an party ta na Khawdur Chhah tak ani ti lo rual ani lo mase kan soi to thin angin Satyendra Jain le Manish Sisodia te hi thiam lo chantir an la ni lova an case Court-in trial ane mek ani a engtiangin nge an case hian ato pathen don ti hriat alani lo hetiang chanchin le ramchung politics chanchin thar rang rang tenen in hmu chun zom zel tumila tunatane ro chuan heti chin hini se next video en hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le rivek phot ule